amenyeziwa emathuneni asephume yayithetha inkosi enkulu yasebuhleni kaManazaretha uNyasi Yesu. Laloguqile umfana wangwenya umvangele akhona lapha eRichards Bay. Amen. Siyacela inkosi enkulu yasezulwini, sibancane inkosi, siphaphame kahle kuleli bandla. Kwakukhona intombi nezinsizwa endala phambi kwethu ezazithi mazifakaza zithi ngambona waqhamuka la wangena emzini kaSipanibani wenza ukuthi nokuthi. Ngiyacela nami bangcwele ngoba ngizokhuluma indaba engiyixoxele. Indaba osuke uyixoxelwa ifana nendaba osuke bangcwele uyibonile. Ngakho lapho engiphoseka khona eyiseleni inkosi yethu lomhlaba siyokumdabula bangcwele. Amen. Kukhuluma ubaba umshumayeli, ubaba umthiyano lapha ekhaya ohlezi lapha eduze kwami. Uthi ngo-1932 inkosi yezulu lomhlaba uBombela waqhamuka lapha nawawela insezi, wathi sephakathi kwensezi neMondi kuthiwa ulayini wesitimela ngaleso sikhathi wawungakabibikho. Kodwa wafike wema wayesethi ubaba kulaba ayehamba nabo, bophani ifindo la ngoba kukhona inyoka ezoqhamuka lapho ibheke phansi le emanzini yolanda imthwalo ilethe futhi nezimpahla lapha ehamba ingakabibikho. Base belibophe ifindo, bathi base belibophile ifindo wathi kuhamba. Wayesethi bophane elinye ifindo la, bathi belibophe ifindo lesibili. Wayesethi liqaqeni lokuqala ngoba abazofika la bezosaveya bazofika bafaka isikhonkwane la. Kodwa kuyohamba kuhambe lesi sikhonkwane basikhiphe ebese befaka ulayini wesitimela uzokuhamba la. Bathi wenyuka kanjalo weza lapha e14 lapha esikusebheki khona. Wathi mayefika khona bathi wafika wahlala phansi kwesihlahla. Wayesethi mayefika phansi kwesihlahla wayesecela amadoda wahamba nawo ukuthi bamnikeze ishumbu lakhe. Bathi balisondeza ishumbu lakhe, bathi waliyakaza kwababili. Wathi wayesesukuma walibeka phansi, wayesesukuma wema ngenyawo. Wayese amadoda esondela wayehamba nawo. Wabuza ukuthi baba kwenze njani kunenyoka yini lapha. Wathi njengoba ngihlezi lapha ngifulwa isibhedlela. Ayesexaka amadoda ukuthi isibhedlela sophuma la ngoba akho ndawo engabe kungena isibhedlela la. Wathi ngifulwa isibhedlela njengoba ngihlezi lapho noba khona isibhedlela sohamba sakhiwe la kule ndawo. Uthi leso sibhedlela sikaleso sikhathi siyolesibiza kakhulu. Kuyobe kungene umuntu akababa. Uthi leso sibhedlela kuyohamba kube isibhedlela saManazaretha. Ikhona iDibhey nansi yalenga lama umile bheka ngaphansi entshonalanga uzoyibona iDibhey yalenga. Ngamkhona ngelinye ilanga koqoqa indoda yabamthetho sasilapha nawathiwa kusephathayeka khona embusweni waManazaretha enseleni enkosini yamakhoza. Ithi kubo babengatholakali. Ithi kodwa kwahamba amatholakala kwakuthi ma umntwana bekunyawo uthi bese yahamba emhlabeni. Uthi kwavela mveluvelaphi wayesathi kulolu sizeni kulo hambani nifuna ushembe uzokunceda kulolu sizwe. Kuthiwa wafuna ubabamkhulu watholakala abangcwele abahle enkosini. Wathi mase etholakele balubika lolu sizwe wayesesho lamazwi ayewasho ukuthi sisenzokubathola abantwana abangazukufa. Kuthiwa bahamba isikhathi insuku zadla amasonto adlinyanga wayisola umama wafika isikhathi lapho amthola khona umntwana. Uthi kwathi mase etholakele umntwana wakhula, kwathi mase sifika kuleli banga abaye bahambe sebegula. Kuthiwa umntwana wabe sehlaba ukugula, wayesethinteka ukuthi njengoba segula lo mntwana sekuyikho lokho konje.
Wasefuna ushambe, uthiwa ushambe umqalo wendlela wayesemzini nasemgayideni. Kuthiwa bahamba baze bayofika khona, bathi mabefika base bebika bathi baba samthola umntwana njengokusho kwakho. Kodwa njengamanje uyagula, njengoba egula baba kungenza ukuthi usekuhamba kwakhe manje emhlabeni. Kuthi uBhombela wayithatha indoda kwamthetho waphuma ngaphandle komuzi wasemgayideni. Nefosholo wafika wathi Mthethwambana la umbe umgodi ongangethuna kuthola indoda yawumba umgodi. Yathi mayisiwumbili umgodi bangcwele kuthiwa uBhombela wayesengena phakathi. Wafika wathandaza kulo mgodi. Wayesethi ubuyisela inhlabathi Mthetho. Umthetho wayibuyisela inhlabathi. Bathi mayibuyisela inhlabathi yathi usungafa umgodi. Wayesethi uvale. Wayesewuvala waba njengethuna. Wathi Mthethwa senguqedile ukufa okuqeda abantwana bakho. Ukusukela lapho uthi Mthethwa baba khona uhambe seyumvangeli kuleli bandla lakithi lamaNazaretha abantwana. Amen. Elokugcina Nkosi yeSabatha sicela ukhumbule izwe lakaMbonambe Nkosi yezulu lomhlaba. Siyabona uyayibuyisa imizi, kodwa umuzi wasemgayideni uxoxa indaba esicela kuwe Thixo omdala wethu ukuthi uzobuyisa kanjani. Wena wedwa Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba nalo ubuyisile shembo engcwele sekungasazi ukuthi konke okuhlale abantu abamnyama phakathi kwabantu kwabelungu bangcwele. Inkosi yomsa Uwesaba ungebethe awepapa awunikesaba telagi songalisa lo mongathetha manga shembo ingcwele kuqabadele dlondlomusa umvangeli wakho umdletshelwa wasenala ethembeni ayibonge inkosi. Sikhuluma ngoThixo eNazaretha. Nkosi amakhosi ithi sikhulume ngoThixo sizingane Jehova omhle. Kodwa sasizwa shembe Nkosi amakhosi bekhuluma kuthiwa ngenye imini la ngesansi kwasenseleni ulapho Nkosi uBhombela kwafika insizwa yakwaSithole yayiphethwe ukufa kwesilephelo. Angikwazi ngenisho nje besho njalo abadala bathi isifo sesilephelo. Yayisihlula inyanga lesizwe igula uyiphethe ukufa, kodwa mayifika phambi kwakho ngoba uNkulunkulu Nkosi wasiqeda leso sifo shalomhle. Kodwa wayusuyiphi indaba? Angimazi lo muntu wena niphatha kulamafoni azixexe ukuthi nimthathaphe ngoba ekhuluma ngoba ushembe uNkulunkulu. Wakhuluma indaba abaNazaretha yokukhomba ukuthi uNkulunkulu lophambi kwethu. Wakhuluma indaba ethi hamba kuyele esenakini ndoda ngizawufika. Kodwa isikhathi engiyofika ngaso kuyobe kudikiza umhlaba. Ubani ongazi lokho ngaphandle kaNkulunkulu? Abasiyeke abantu masithushembe uNkulunkulu. Amen. Abasithethele nje abantu labantu bele kulezi ixoxo zenza amafoni ezaphathana waphebe abantu bangenono. Uthi buyela esweni lakini ufika ukukhuluma indaba yokuthi ngizawufika. Umemezelo wayesemnika ingoma yokuhlabelela lo mnumzana lomsizwa ukuthi ahlabelele ezweni lakubo ukuthi ehlabelela bathi abantu useyagula ngoba wayefika segqoka lengubo esiyigqokayo yokuNazaretha. Wanisho leli ivangeli ngampela wathi bawunyakaza umhlaba udikize ezweni lakubo lensizwa kanti useyezwe Mesiya kwakushunyaza lesikhathi kwakuthiwa uBhombela. Bagijima bonke abantu babuthana kulo muzi bezolalela lolu daba olushiwe lensizwa ngoba sebayibona le nto eyisho lo muntu kuthiwa uyagula. Kathi siyenze isilwana sasezulwini sathi masifika komunye umfulukazi omkhulukazi sizowena kuzo safica insizwa lapho eyayisebenza lapho iweza abantu yakugibela lesikebhe yawela nawo leyo nsizwa yahamba nayo. Le nsizwa yayisewa kunabantu abanenhlanhla amaNazaretha abadaliwe nje ukuthi banenhlanhla eshokuzaleni kwabo abakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu njengoba sakwazi ukubona inkinga efika ibe khona. Omunye ufike bengenhlanhla ebone ethi sephakathi
bese amehla akhabe nenkulu. Yama lenhlahla lensizwa yayisimbona ukuthi akusiyo umuntu lo. Mayisezowela isikebhe khona lapha amanzi engakwazi khona esingakwazi khona ukuhamba. Okufunda unyathela amanzi wele yayisithi lensizwa ngicela ukubeletha. Yayisibuthi ujwayele ukubabeletha abantu. Yayisithi lensizwa cha akusiyo umuntu wena lo. Uphi lo muntu wena uyixexe zamafuni. Ngoba akanawo amehlo okubona uthi awusiyo umuntu. uNkulunkulu wena kusho umuntu phaka yayisimbeletha lensizwa ibuza kanti lensizwa iye khwenilana shebo uNkulunkulu manazali thamani ngenye imini uyahamba ngapha kampunyoni kwasisho uyaphuma khona mayiphuma khona uyahamba uthi unyathela usekhona lo mqobo uthi unyathela hamba umbala wayesele bathihlemile wayesebuze emadodeni ukuthi ayemkhapha naye ehamba naye ukuthi kuyalinywa kulelizwe babukana abantu ngoba kukhuluma uMesiya phambi kwami wayesetha uthi wasiyajima umhlangano ubuyele emsino ngomkhwanazi wasizwe mabuyela khona wayesetha abantu abalime wayisakha isifungo sokuthi lokudla kuyovunwa iminyaka ewu15 uphi lo muntu oyini kule foni yenezixoxo uphi lo muntu oyini Nkosi yamakhosi ngingumntwana yazicelela nami kuqabadele ukuthi Nkosi yakho Nkosi enkulu esezulwini inkungu eyimbatha abantu ingangembathi uhlale njalo Jehova ngikubona njengoNkulunkulu amen kodwa ngisuka ngiba ngihlushwa into eyodwa Nkosi ngisuka ngiba nolama uma ngizwe umuntu nje ekhuluma lo muntu njengoba ngambona lo walokhu Jehova umuhle ngakhohlwa ukuthi ngiqobele izingubo ngiyamswela nje ukuthi ngambona kanjani kodwa ubaba omdala ngiyabonga Jehova umuhle uphile Jehova umuhle ungipha amandla okuphila ngiyabonga Nkosi uSamaza abazwini ngezandla elisweni engale phuma Nkosi yamakhosi umfana wakho waseVunzitha eMandeni lesihlabelelo wasihlabelela ngo1934 wayeyokwenza uOctober wokugcina eJudiya edlula ke eVunzitha sathi masikhala isigubhu kwakuhutshwa lesihlabelelo wayewongena eJudiya Nkosi yamakhosi ngiyalukhetha unyazi lwesu bakhonza abahle enkosini inkosi kunendaba eyithandayo yakulele yalizwe lakithi eMandeni ngizocela kuqala ngilingise amakhosi akwenzile izolo aqala khipha iseluleka amakhosi izolo kunamazwi umqalo wendlela awakhuluma ayiseluleko kuthina sonke esingamaNazaretha phezulu kwentaba yomhlangano umqalo wendlela ukhuluma ngelanga nenyanga uthi laba mabeka bafika benesilonda esizulwini uthi lowo isilonda sobe sidalwe uye uthi leso silonda uthi nezulu lowo muntu ngeke azalibone inguna phakathi
iseluleko leso sikaMqalwendlela mhlathwe indaba kaMthiyane umshumayeli ekhuluma ngothingo olwamkhiphela isitho lathi buka lapha ngeke ngisakwazi ukufinyelela emposi sasimnyama bakhonza abahle uMqalwendlela usuka ekuphakameni uze eVunzitha uqonde nje ukuyoshadisa lenkosazana yakwaNgiba ma efika kulela lizwe lakithi ithempeli kwakusasondela emzini wakwaNgobese umuzo wawufica nawo ubhubha kwakungapheli inyanga ezintathu kungafiki umuntu kulomuzo wakwaNgobese ilapho uMqalwendlela wangeniswa khona inkosi yesizwe eyabikhona ngaleso sikhathi uMgandeli kaTshana uphuhla phakathi kwentaba zimbili uMafungama noNyathikazi inkosi yesizwe le uthi incebe yezulu ngena kulomuzi kunika lo mnumzane uNgobese ehlala kuwo ngoba lapha ekhaya ngeke kulunge khona izinto angahambisane nazo maye esela kwaNgobese esuke ekuphakameni ezele ukuzokhipha lolu dwendwe olwabeluya entshonalanga nezwe duze kwasekwehlala inkosi lakithi kwaMathonsi lapho emzini waseyibisini lalaphululu yakhona udwendwe ufika uMqalwendlela useyabizwa ngabo 4 ekseni sekufika igijimi lenkosazana lenkehle oyoyishadisa isihambile isincile ayisekho emhlabeni useyavuka isilwane sasezulwini masivuka isilwane sasezulwini esiyedla ikilometer elilodwa usuka la kwaNgobese okwaku ithempeli khona ezoya lapha okwakhiwe khona ifem namhlanje okuthiwa KIC yakhama fridge lefem lo muzi wawakhe lapha wakwangiba bakhonza abahle enkosini mayifika uMqalwendlela uthi hayi icabange kakhulu inkosazana icabange kakhulu ngalapha eyakhona eyogana khona uthi kodwa kanti akufiwa phela emendweni wasebuza uyise ukuthi uphuyise kwasho ukuthi wayesengekho usiyesa kwase kukhona umne wabo wentokazi le inkehli usethi ayikubi ihuba phela ongiba omlungwana ombonambi omananga bahubi ihube lodwa laba bantu ngapha enyakatho kuthiwa omalambula mase lihutshwa leli ihubo yasiyathimula inkehli emsamo yathimula yavuka kuhutshwa ihubo lakwaNgiba akabonga ushembe yathimula wasethi akayidonsa ayibambe ngesandla ayisesipayeni lapho kuphuma khona bonke abasuke bephuma nabafikayo mabezogana kulomuzi wangeni bangena esibayeni yawela inkosi yeSabatha naye baphuma bawela imandeni umfula imandeni bawela njalo benyuka beshona entshonalanga nezo ku6 kilometer ukusuka lapha kule feme uya ABC lapho kwakukhona uthi nani umntwana mayisefika esigcaweni uthi esihlahleni uthi akukhishwa kwasesihlahleni uMqalwendlela lasini udwendwe lwaphela ayibonga inkosi yeSabatha amen khona ngo1927 kuwo lo muzi wakwangiba ufika uMashandu ogane khona labangiba inkosi yamakhosi anginaba abantwana ngizocela abantwana ithi inkosi yeSabatha awu uyazi inkosikazi awunasi isibeletho kodwa sesizokushintsha manje sikunikeze isibeletho ukube lesibeletho ukwazi ukuthola abantwana umfana ozomthola umfana umandla kayise uzomthola intombazana uzoyithola uyothi uma uyithola Mashandu iyodlula emhlabeni ngoba indoda yakho inenhliziyo elikhuni ayifuni ukuhlukana nezingcanga wasecela amasi uMqalwendlela wawamaya lamasi wawaqeda wathi uma waqeda uthi igama lentombazana kobo uNomasi ayibonga inkosi yathi ke inkosi yeSabatha waqhamuka uNomasi emva kwamandla kayise ihibe lapha ngiyibonile nami zihambela ngo2020 eziseyidlula emhlabeni ihibe lapha ezayizalwe lo Mashandu uDidi inkuze eDidi imbale sanga nokumakhasana uphunga uphume kanjani eThembele yiyo lesizwe lena kaMqalwendlela wayiqamba igama njengomfundisi uMathonsi wabaqamba amagama wawazi nomsebenzi abazowusebenza ukuthi bazoba abafundisi baleli ibandla
Nkosi amakhosi ngicela ukwehlela ngesizathu ngingadlisi ithuba. Nkosi ubusise nekusuku. Thixo onamandla wonke Nkosi yezulu nomhlaba, Thixo Baba mkhulu, Thixo khokho bami, ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga Shembo ingcwele, ngiyabonga ngiyazizulu. Aqala ukuguqa lapha phambi kwalo mntobo. Ngiyivala, ngiyasaba ngesikhathi esiningi Nkosi yezulu nomhlaba. Ngicela umuntu wesibili shana. Nginecala Nkosi yezulu nomhlaba. Sifike usizi ngoba umntwana ozalwa abantu abambona uBhongela. Indoda engizalayo intaba yezulu ithi yathi mayiqhamuka emzini kwavela abahleke ithi yabona umuntu oyisimangaliso yathi mayiqhamuka yabona umuntu ongathi umile phakathi kwabantu kaNhleli phansi uthi waxakwa umuntu onentamo ehlukile kunezintamo zabanye abantu ithi yabe siba nothando lendoda engizalayo umvangelo wakho Nkosi yezulu nomhlaba entabeni zaseMelmoth ezweni lakwabiyela umvangelo ubiyela icilongweni kodwa ithempeli engikulo lisethalenteni ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba shana ungivumele ngempela kube kunye nje noma kubili abazali bami bambona uBhongela ubaba waphenduka kuBhongela waze wenza into esimangaliso esinecala Nkosi yezulu nomhlaba wathi emayebona uBhongela efike entabeni zakwavela abahleke ehamba nezihlobo zakhe wayeseyabuya uthi wabona umuntu omthandayo uthi waba nothando ngiyabonga Nkosi ngoba sizalwa amadoda ayinothando uthi wabe sekuyele ekhaya wayesefike ecela abathile bamthungela ingubo oyisakhongela sinalelo cala Nkosi yezulu nomhlaba uthi wathi mayifika ezulwini lathi izulu lamazulu ngicela ungixolise mntana nansi ingabe sinawo Nkosi yezulu nomhlaba siyakwesaba Nkosi uNkulunkulu sikubonile nathi sesikubonile Nkosi yezulu nomhlaba kangivume nje nesono Nkosi yezulu nomhlaba ongipha umsebenzi Jehova bengithunga ngisebenza kuyisabatha ngibuke Nkosi yezulu nomhlaba kube sekuqhamuka abantwana bakho Nkosi yezulu nomhlaba ngimile emsebenzini khona nesizikuthatheke okuyekuthathwa abantu masebesendleleni
nabanye kade bekhuluma lapho izolo bethi efanele nesikole into ofanele sisibuyisele uma umuntu esekugida amehlo uyakugida amehlo wathi umuswele umaka iphoyisa livezele isiphamba semali livese iphoyisa liphamba nomqondo bekwenzeka Nkosi yethu nomhlaba bekwenzeka Thixo lo msebenzi ngawukwenkosi yamakhosi bekuye ukuthi mase kuqhamuka abantwana bakho Nkosi yethu nomhlaba ngiyibona umthwalo ukuthi yakithi ebuhleli ebese ngiphakamisa isandla ezizweni enginazo endundulu ngithi letheni ngakini leyo moto Nkosi yethu nomhlaba uNkulunkulu impela ngoba wathi usungibuza indoda isikhipha imoto endleleni indoda esebenza nayo ngathi ngithi ngiyabeka ngizoqintethelwa la ephethweni ngathi ngeke ngimkhulumise ngoba ngiyamesaba unola ngalo mntenge kodwa izwi lafika langibuze Phumlani ngoba ushemba uNkulunkulu impela lithi izwi uyaphila kahle ekhanda lomuntu kusho inkosi ehleze ehlalweni baba Nkosi kodwa bungambuzi ngakho kusho uThixo ehleze ngathi ngiyesaba ukumbuza ngoba unenkani uphatha nesibhamu kodwa ke Nkosi yethu nomenzela inkinga ngoba uthe esebenza kulonsuku besewalala bafike basithatha lesibhamu bamisa wahlala cishe iminyaka emihlanu engasebenzi ngase ngiyesaba umuntu uthi hamba ucela intethelele leyo indoda yathi sikhona lapha emsebenzini yathi hawu nisho lo muntu wenu ushembe lithi uNkulunkulu ngathi mina ake sibakhatha uNkulunkulu ngoba uthi lishonula ngokusuku yiphi indawo ngoba mina ngiphethe uNkulunkulu ophilayo uhamba ngeenyawo hayi uNkulunkulu otolekelwayo yayisithi ikhona ngathi ngifonela manje ithi hayi ngibona lezi Charles uphambene ubende kwenze njalo nakhona uThixo ilapho ngithi sebenza kushalela manje ithi lensizwa hayi nithi uNkulunkulu useshiya igama likaThixo ngathi mina yabona sibakhatha uNkulunkulu ngifuna ukuthi othi liphelise ububo kuphi nathi nishonelana hayi wabona yini ukuthi akusahambe kahle kwase kukhona sekhompyutha isinemati-function ekhaya wakwasuka ngenyawo kuba kusetshenziswa wazongena egingindlovu eshaya nje hayi ngase ngibe ngumdabukela ngathi hayi asambe sithi kwathi hayi ushembe uzokusindisa uyaphila ke manje kodwa yathi ushembe uThixo ngelinye ilanga ke ezweni lakithi ngeke ngiphatheke ngizwe ubaba uNhlangulela ethe makuthiwa ingudla negudla inkaba zomkhambathi uthi ngeke ngizwe kunyakaza nakithi akayigudla ezakithi inkaba phakathi kwendundulo nenkwenke waqhamuka ukubhombela isitimela esidlama isitimela yaqhamuka bathi baba yaqiba yalingisa imamba elihlaza yaphuma phakathi kwendundulu nenkwenkwe yaqhamukela phezulu emzini wenkosi wasentembeni yathi mayiqhamuka lapho yathi mayisa yayisithi batabamu phezulu ithempeli lokuqala kithi kuthiwa iveni ngokwenza kusethembisweni manje yayisithi Gawulani lengqabo nitsha lapho sikhona lesesihlahla ngesiveza asikhuluma tala basezulwini ngoNkulunkulu obunjiwe owubumba owudonga sikhuluma ngoNkulunkulu uthina ohamba ngenyawo namhlanje uhamba ngenyawo yayisithi Gawulani lengqabo nigcumele lapho sihlahla somtholo sikhona namanje kuleli thempeli ngo-1918 yayisiyedlula yaqiba yaphikelela phakathi yekumfula okuthiwa imfube yaphikelela umakhubalo yafika endaweni okuthiwa kusebhonkolo yayisingena emzini ngeke ngisho isibongo sakho ngoba isekhaya komama bezinto engalungile yayisifika ingena lapha yasibuthisa umhlangano bathi masibuthisa umhlangano wayesethi umnomzana hawu nangu uJehova kubili nje lokho batala basezulwini wayesethi akwenziwa mafika uThixo siyisibona ngizwile umthiya lekhuluma lapha uthi indaba esikweleti kwayisebenza ekhaya uma uzawuthatha inkoni kezoshamba kade sikweleti inkinga leyo sikweleti kwasebenza lapha ekhaya sifinisha kashamba bayikweleta ngisho usimenda kashamba kwakweleta manje masisakweleta izinto ezikashembe sithi sizakweletela ushembe izinto sizawuba nenkinga ngoba ushembe usiphi izinto mina nje ngihamba ngamoto engiyithandayo eyonyazi ngayicela onyazini ngo-2012 sinomfanga umjadu usehambile-ke emhlabeni ngabe ngiyakhuluma-ke ngikhuluma kwasikubhombela namhlanje bathi-ke yangena kulo muzi uThixo wangena kulo muzi yayisiyaluza le ndoda yalekhaya kuyinkinga-ke ukubeka induna engenayinkomo induna amakhosi ayekube kwinduna kube kwinduna elezibaya ngoba kwakwazi ukuthi inkosi manje ikhuleke esangweni kuthiwa naye inkosi kubanjwe into ebanjwa uzobamba inkukhu ngoba ungenesibaya ngifana nami umuntu ubeka into yakhe kuthi ukusisela ukuthi usele usuwena usebenzisa lento yayisithi le ndoda ngizobamba le nkomo isebenze ushembeke nakho nje ngikukhuluma kodwa obaba bakubonayo ngase ngubuze indoda lendala ibilapha engundulu emzini okuthiwa kusezibezile babushana uthi sasikhona sambona izisimanga ubaba-ke wayekhona
Sikhuluma ngento esicocelwa abantu abayibonile ngamehlo base bezala thina. Asikhulumi imhudede inganekwane. Sikhuluma umlando usuka kumlando uya kumlando. Asikhulumi indaba kaFandani Hansberg yafe ngo-1956 eKapa. Sikhuluma ngendaba nje kaNkulunkulu osuke kubazali bethu weza kithi bambona. Ithi enye indoda lapho lokade ukhuluma umvangelo umdletshe ithi mina nalo Abraham okhulunywa ngaye angikonekti naye ngoba kangamazi. Kodwa xa kukhulunywa ngokhumalo ndiyakonekta. Kwaye nalo Mateyu bengimfunda kangimazi kanze nimbona. Bathi-ke yathi mayifika lapha kwenziwa konke kwasekubulawa izinto ezenziwayo makufika uJehova kwenziwa konke kwathi uma seqediwe umnikazi wezinto ngoba ehlezi laphana nje inhliziyo zethu uyibona zonke neyami uyayibona neyakho uyayibona noma ibheke eceleni ngoba kwaShoprite nje yami manje ikuphi lapho khona i-conspiracy. Bathi-ke waze ubekwe lapha phambi kwakho naso-ke indaba abazali bethu ababonta ushambo uNkulunkulu ngayo nathi esibonda uNkulunkulu nathi sinakho singakusho manje uNkulunkulu lesiphambi kwethu uNkulunkulu sibonile sifika la izolo sinethwa imvula hawu kwathiwa nozentitshiyo semvutile sathi amen sajabula ngoba belizwi seliyapho asazi-ke mina ngoba ngibaleke ngawuqashe emotini lena ukuthi ngizawubuye ngiyithathephi le angayisibigeza abantu abasezulwini ngoba ngiqashe emotini ngibalekele imvula nazi into zokubaleka lezo ubalekele lezulu duma wathi umfundisi uNtombe la ekhaya ubalekele izulu kuphela la ekhaya imvula kayibalekele nelanga libalekele yasibeka le ndaba ukumala lapho phambi kwaBhombela kuthiwa indaba zathi kaMekisi yayisiyaluza yasithupha umnumu ngiyalazi ngegama lakho malume wami ngiphatheka kabi nje Nkosi yamakhosi ngoba insizwe engangikhulume nalo udaba lolu ngaze ngawubika nakumfundisi ubaba uShabanga ukuthi ngimtholile lo muntu wabo lomndeni wasekhaya komama ngathi unkosikazi wakhe buya 14 ibingakholwa lensizwa ngosizwe nomhlaba omkhumbule kwathiwa umabhida lensizwa yikho insizwe enganga lapha khona umvangelo ongibuka ongangayo yayiningi lensizwa wayifika unkosikazi esabafana sebeyigwintile bayikhipha umphefumulo bayifika ngase ngiyalima uthi le ndoda isihambe ibikhuluma into enhle kangaka. Uthi kuBhombela Nkosi yezulu nomhlaba ngobona uNkulunkulu uthi cha bathi abamangizela lo mnomzana uyithathephi lento nampo abazali bethu uNkulunkulu bathi hayi samlandeli phela manje shana uyithathephi lento uthi hayi sibhadala tini kwasala shelenge ngathenga ubhatata katiki kwasala uyithathephi lento ithi lento umnikazi wayo kazi ukuthi siyifile ayisithula le ndoda yathi cha Nkosi ncebo kaNkulunkulu lento le kadadewethu ubeyibeke lapha ethi kangumbhaso ushambe kasidli sikwethu bathi abambophana imithwalo sabe sinalelo cala esonda kuthe manje ngabathola basona yasiyaphuma yasiphinde lapho uThomuka ngakhona bathi yekashona phansi kwalini yangena phindele show esitimeleni yasishiya kanjani sinalelo cala Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi kususa zonke amen amen Baba ngingumntwana wakho Shembe amen. Shuthi ngiyabingelela igama likaShembe amen. Ngitshopile ezalamela uzomuhle temple amen. Thina sikhule uShembe moya. uShembe nyama sikalu bona ngo-1982 88 2002
So uma igama lithi shembe sisisabe njengenyoka bona inyoka lithi inyoka njengamanje bonke bangahlakazeka kodwa nina la South Africa la abayibeke bepansana nje emezo shembe gijima ezekuyo uyafika uthi umuntu udlala ngani uma sekusenkingeni ngempela ulibize leligama uthi hayi ushembe uyeyita hayi vele uhlale edlala ngami usiyalimala Denizwe lakithi asilimali uma sithi shembe sisuke sazi ukuthi senkingeni bese sixazululeka lonto amen NgangiseJudiya ngithi baba khuluma umunye ngapha eceleni ngithi baba kunensizwe semandeni ngiyacela masahambe emizini abantu abakholwa nabangakholwa sambe nawe nomunye ukhuluma izwi phela kulapha uNkulunkulu liyalishona phansi hayi ngoba kusembhobheni bayimemeza uthi ke lo munye baba uNkulunkulu wefema kade lithi nje thula wena khuluma ivangeli lithi baba kunensizwe esemandeni ethanda ukukholwa siyacela masahambe emizini abantu abakholwa nabangakholwa befike besini sentunyazi kusisi ngathi amen ingcwala ngafika ngayitshela izinsizwa kunomkhokheli lapha uMandwalani inkosi yami inkosi emakhosi nonyaka kwaNazweni ihleli phansi sengiyafika kuye ngenina sekwenzekala nathi uthi ivangeli yona ubuka umuntu meye njengoba phela ninikaya la nje isizulu phela mangishoshoda angizeni uzulu amazophuthwa ngeke nenokala ngeke kunjalo nakithi thina abantu esikwaleni nisikale kanjalo kathi cha ushembe usiphathe njenga wonke umuntu amen uthi ke mvangeli ngiyacela kunendodana yami la hamba 20 years isemelika manje ngenzeni na hayi baba sicela umthandazo ngase ngikhumbula ukuthi sicelile ingilozi athi Nkosi yamakhosi mina ngikhuluma kancane ngazunga nayo ngithi siyacela ukhala kamkhokheli kumukeleke ngathi amen sabuya kwaphela inyanga ngaye ekhaya ngabuya uma ngibuya usiyafonela umkhokheli uthi yembongeli hayi akufike ngafika uthi hayi ngiyabonga awuyinto bona hayi isifonile indodana yabona emva ka 20 years njengoba ngisho ukuthi sikhuluma ngoshembe umoya thina usethi ke mvangeli ngiyacela yibuye ungathi ingane kwalo into ngisho mina ngikhuluma ingane kwami ngoba ingane kwami ngiyazi ngazi ukubokwata phela ikukhuluma bese senza umthandazo sicele kwaphela inyanga wasicela futhi umkhokheli uma sesiyafika futhi umdondoshiya wendoda yabona phela uma ufika emzini womuntu akufanele ushaya umthetho sike isikhathi sesonto efuna ukuhlala phansi uyazi la umuntu omdondoshiya ukuthi akawazi ukuhlala phansi cha size kuwena hlala ehlalweni ngegameni elilodwa uthi la abakhona eMelika kunisishingishane mokushika ishingishane yabona lo muntu othwala umoba ukhanga uyithathe nothando olitshinga kude ngase ngithi mina hayi vele kulonda uNkulunkulu akekho uNkulunkulu la eSouth Africa so ke asiphatheni kahle eSouth Africa ukuze uNkulunkulu anajabule amen baba ngiyacela nesizwe lakithi izwi likaNkulunkulu asithande ukulilalela sithande ukulalela amazwi angashiwo wena nezizwe siyacela usipha amandla la ukuthi uma ushinto senza lento oyishiloyo amen ngiyabonga yohamba ingedwa esikotini sosisi Baba Nkosi yamakhosi
yakhulela ezulwini ukuba kuvumeleke nami ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi ngikhulume ngokubombela ngoba ngiyingane. Baba Thixo ingcwele, ngesikhathi ukhona ngeke ngikhulume ngokubombela masinika ithuba kanje. Ngizoqala kukhona kancane nje ukufika kwakhe emzini wakithi encwadini la wayefikele khona wathola isiqobo sekhokoma. Mayafika lapha encwadini akekho umnikazi wesiqobo, uyasebenza eGoli ogcine ewumfundisi waleli bandla, umfundisi uNgcwaba uDeni. Uma ehambile ubombela esahambile nje ngoba wayecelile Nkosi ukuthi ucela ukuhlala ukuze ashumayele ivangeli lapha endaweni. Mayese esahambile uyabuya usethi mama esegcikene ngekendlini, mama ngicela lapha na eboxini lomntwana wakho ungikhiphele isiqhoko sekhongoma. Useyabuza umama umakhuzwayo umama kamfundisi uthi usibone kanjani isiqhoko lapha eboxini. Uthi mama nginike lesi siqhoko sekhongoma, ngangibuza izinto eziningi. Wabona umakhuzwayo ukuthi hayi akuyena umuntu, wabona into ephakathi eboxini, sikhuluma indaba kaBombela. Wayeseqonde eboxini sokusikhipha, kodwa siyosiza ukubhalela indodana yakho uyitshele ukuthi angizisho umvangeli uNgcwaba sesinamva azibekena. Usethi-ke ubhalela indodana yakho uyitshele ukuthi fike mina la ngoShebe ngathatha isiqholo sakho eboxini. Useyabhala-ke wakabhala ngakakho amafoni la yabhala kumakhuzwayo bhala indodana yakhe yabuyisa impendulo ithi ma wena uhlaba mangingekho uvulela abantu ibhokisi lamakona impahla zakho uthi mntana makuyena umuntu inkinga usibone isiqhoko akaze aze zakubone le bhokisi lakho. Wafika ngoNgcobo, mayesefikile uNgcobo naye esefika ngekho uBombela esahambile. Mayefika la usefika uthi ma besakhuluma lendlini besaba nomsindo, ma uphi lowo muntu owamnika isiqhoko sami waphezwa wayekhuleka uBombela emnyango. Sezwile isinga sezulwini ukuthi sefike imnikazi wesiqhoko. Wayesethi akhuleka athi yakhuleka ekhaya. Wayesethi umakhuzwayo nangoke lowo muntu wayesephuma eseyakuyena uthi mntanami mina engathatha isiqhoko sakho, mina mntanami engathatha isiqhoko sakho. Wawusibone kanjani na? Unalo iBhayibheli mntanami? Baba likhona amthatha iBhayibheli, uthatha iBhayibheli wathi asambe sohlala lapha esibayeni senkomo la sizokufundela khona lezi incwadi. Wahamba wahlala ngempela esibayeni senkomo. Uma behlala esibayeni senkomo uNgcobo uthi uthatha ibhenji wathi hayi mntana msophendle umquba nje sihlale ngeke angifuni ngilifuni ibhenji. Wafika ngempela bahamba wathi vula incwadi, angizazi incwadi eyedlula. Wathi vula le ncwadi yamshaya. Wathi vula enye yamshaya. Wathi vula esathu abangesayifunda kwehla umbani wadweba ngaphambi kwakhe washayeka phansi. Wayesethi phezu kwakhe ngesandla wayesevuka wathi funda incwadi yami wathi baba sengibona into uyena uNkulunkulu. Sorry yaxolisa. Baba sengibonile ukuthi awuyena umuntu uNkulunkulu. Bakhonza abahle sikhuluma indlala. Kwenzeka waphuma uNgcobo la ekhaya kwabo eseyakhumuzwa wakhe seganiwe. Kanwe intombi yakalithuba. Waphuma wakhumuzwa wakhe lapha la kuthiwa sesinamvaka khona manje. Mayefika lapha waba esenezindle ezimbili wakhama ukuBombela. Uthi uBombela mntanami la lo muzi asiwona umuzi wakho lo wami lo muzi yakhindle yesonto la abantwana bezosontela khona. Namhlanje ngisondela kuleyo ndlu. Iyaguga ifusi.
uthi kodwa wothi mabe ngoba bakhoza abahle indaba enkulu ngokwefuya inkukhu njengathi sifuye uthi wothi mabe ngoba usuthela abantu bembisiza la othatha ungafuni baze bajuluke umjuluko wabo ungaconseli lesisiza wothi masebeqedile njalo usuku usuthatha umbila phelele inkukhu zidle lapho bese nangakusasa kube njalo wakwenza kakhulu. Uthi ke lo muzi ngiyakuleyo ndaba ke engiyithanda kakhulu. Uthi lo muzi ke mntana nami bangithema akubona wakho owami. Uthi lo muzi ngiyacela mntana nami ukuthi owami lo muzi la le tempele ezo abantu abazosonta kuyo. Igama la lo muzi kusesinamumva wakanjwa ngongcobo wakanjwa uBhombela. Wathi kusesinamumva inkunzi semathole. Wayazi uBhombela uchaza ukuthi ayike ngempela ke bayeseqamba amasango wonke alomuzi amasango amane ukhona iGesemane khona iHoza khona iSalambhadi khona ngisengikhohleleleli okhona iHoza waqamba amagama wayeseqamba umfula ngale wathi la lo mfula ke mntanami yilapho amana zathi ayeke ukuthi asebenze lawo lo mfula omkhulu ngobhoza aphuze lamanzi igama lawo sentokozweni wathi aphuze lamanzi noma ngamuntu obegulisha isiphi isifo uyophuze lamanzi asinde ayibonge Nkosi Nkosi sisebenzise Nkosi yethu simawate Nkosi yezulu nomhlaba ngidlala uvalo baba ngiyacela lingawona umsebenzi wakho umfana wangcobo lo emaqadini omvangeli eThekwini Shembo ngcwele ngicela ukukhuluma indaba yesalukwazi esukhulu ezilalomama kuzoba yona yodwa nje yinde kodwa ngeke ngiyenze beyinde mawusuka la engonweni ayazi amana lethi engonweni uyegamini ufike kube khona indawo ethi Senzunga phakathi kwalapho kunomuzi kaMkhize la kwaza khona lesalukwazi sasimthanda uShembe njalo mayedlula akhulunywa kahle ngoShembe mayedlula la uBhombela kodwa sasimthanda kona umngane waso ababelingana nasebeyizintombi uma ukuthi njalo uma uBhombela edlule entabeni bathathana nomngane wakhe bamthelezele baze bayombeka kwaShangazi bese bephenduka sebebele emakhaya sakuthi ngelinye ilanga bahambe isiganile lentombi igane kwaShangazi ingodosi yakhona bathi ma sekufika kwaShangazi sekufuneka bajike babuye
abesethu ubhombela akenizela abantu abacelela abantwana usaze wabajoyena ngoba njalo medlu labampelezela abesethu kubo sengiyajika abantu abami bathi yebo baba athi kube bebuya ngami benizohamba nami nize niyofika entabeni yaseNhlangakazi bangazi ukuthi usho ukuthini ngoba phela vele bona bawona amakazana nokwazi ukuthi ukhulu uganile kwashangaze futhi umkhwenyana wakhe akaboni kahle ngoshembe wayezwa lokho nje ukushiwo uBhombela wayesejika nomngane wakhe sebebile emva bavuka ngomsombuluko bala bebamba khona intoho bathi besatohoza kwajika izulu lomnyama lathi majika lomnyama basebeshiya umsebenzi bathatha indlela emakhaya abafika emakhaya laduma izulu kabi labathatha nomngane wakhe labaphusa emosheni batholakala sekudlulile izulu begonene bephansi emosheni kwathola wathi umngane wakhe lo abanaye sethu bagonene kodwa lesalukwazi sokukhulu sisaphila ngicabanga ukuthi mhlambe kungakho ngikhona ngoba saphila lesisalukwazi bantwana benkosi walungiswa wafihla umngane waso sanyangwa saphila sagcina sishadele kaShangazi esathi mase sishadile bayithola ingane kodwa kwaba yintombi zodwa zaze zakhula impela uma wayeyesibili eyakuseyiganile kithi sezoshada kwaye manxa beplana nomkhwenyane wa abawona manazwe ukuthi abaye kubaba ilanga bayocela ingane zabafana uma befika kubaba ilanga bafika kubaba ilanga kade ukhula hamba noShembe emthambo uShembe kodwa ngenxa yokuthi wayebambisene noShangazi akwazanga bayinazwe usethu baba ilanga nizobathola abafana bazoba babili usanda kuhamba nje umalume omdala beyomshumayela lapha ekhaya kusele omncane owazalwa kanye nami bakhule nje umalume sesilingana nabo ngoba oma bazalwa kuqala baba sebeyaphenduka bambona uShembe baba maNazaretha umkhulu nokhulu engingazi bantwana benkosi ukuthi kuye kube kubi kangakanani uma uke wangabona ngasolinye ngoShembe kodwa ugcina usuyiNazaretha ungakukhumbuli lokho ungakulungisi nowabo wakusho akukuhle kahle Nkosi yezulu umhlaba emzini wabomalume konke akuhambe kahle kodwa isizathu kasisazi sesifisa sengathi uShembe angangenelele abheke ukuthi mhlambe kwakuqala nini lekhehla emva kokube laphuza ukumbona uShembe likade ingakhulumi kahle ngaye nakithi ke uma wafika noNazaretha owathi ma esegana kithi wangalise yiNazarethi waphinduka intombi awatshela ubaba ukuthi uma ungabe ukuthi ngihambe noShembe sengamane kusala wena ngomkhulu wavuma ubaba kwaphuta ikintazo wayenza waqala uma wayohlanganisa eParadise ngaphambi ngokube ayoshada ekhaya ngoba wayesebona uShembe wangena kanjalo uShembe kithi bantwana benkosi sazalwa sisizalelwa kulento enhle kangaka eyafika noBhombela lapha ekhaya komalume mhlambe le ndaba yokuyiqhubeka emangi lesikhathi esanele Nkosi kuselizwe Asinda ngophephisa
Ngiyacela inkosi uyazi uzoba ingisule izinyembezi ngoba ngiyakhala ngishalwa icala umvangelo umkapi ethembelele endaleni kwaNongoma kodwa usesekhaya kwaHlabesi. Ngithi angisukume ngiziphose echibini uma unyazi ukhoma umuntu lithi abavangeli abakhulume ngobhombela. Ushembe uma efuna uyadala iplan ukuthi angakuthola kanjani. Indoda emkhulu wami isikhonzi sasesontweni eSheshe bakhe eDumbe emaplazini emkhuphana. Ushembe wayithanda le ndoda wasedala iplan ukuthi angayithola kanjani ize enkonzweni izoba umNazaretha. Ngizokhuselekela no-1934 wabe sengena endodaneni yakhe engubaba engizalayo okuthiwa izinto zamakhosi ayidayisa imvunulo bayazi abaningi ukuthi ayidikile ukusebenza eplazini ihambe iyofuna umsebenzi eGoli yosenza eGoli ithi ngeke ngisebenze mina ngingaholi. Nangempela ubaba wadila iplazi wayeka eplazini wahamba ethi eGoli yofuna umsebenzi. Ngasemuva umlungu weplazi basi wasala enwisa omkhulu ethi iphi indodana yakho na ewusibanibani ngiyayifuna lapha uba izosebenza lapha eplazini. Wabe satshakala abelungu bebakhulu kungamakhosi omhlaba kuthiwa obasi. Umkhulu wabe sekhuluma nogogo intombi yakwanene wathi nkosikazi ngikayela uphambo ngizovuka ekuseni ngibele ihashe ngiyofuna indodana yami eyeke lapha eplazini uyayifuna ubasi ufuna ungixosha manje lapha eplazini. Wawugaya ugogo umphako inkukhu namakabelelwano wafaka kungayisuka ubeka ekhabetheni eseni wasevuka umkhulu ethathela umphako esegibele ihashe eyofuna ubaba eyihlobele kanti ngenza kubalekeza kuyo kophela kopho. Umkhulu esanasuka nje ekhaya ukhombeka ekhaya uthi sekuphi obama kwenza omhlophe uzwa indoda ipikelele ithi sawubona wendoda ugijima ngekasho umkhulu. Ho umkhulu majika ethi ho ngaphala nangu umuntu eze uphamisa isandla uyambingelela lo muntu aphendule umkhulu ihashe amhlabeze lo muntu ubingelela kwalo muntu okumhlaba ngaphakathi eyibinini umkhulu. Uma besongala ithi le ndoda awahla ashila uphuma ikathulo ngesithandaze ngoba uphuma ekhaya wena ungathandazile. Wase phela umkhulu kambe uphuma kanjani kathandazile umkhulu emasimini eye next door kwamakhelwane wayengaphuma engathandazile kwawindoda yemthandazo. Yayiziyahle uphuma ikathulo basebethandaza uthi le ngane yakho ayifuna uyithola ibambele isipansi seyinkabi
isuka emasimini ziya eKaparasi. Uthi David ukunyaza ukuphaka kwendlela ngoba umphako uphethe esikhwameni sakho usubonile. Uthi uNkulunkulu hayi na ekhaya lo mphako uphaka ebusuku kuzile kube usubonile. Ithi le ndoda hayi awuvule wasekhipha umkhulu ungayisuka inkukhu ungayisuka nabaqabela ngabo ufika iphethuza abasemzini imningo yashembe yasezulwini uma sefuna umuntu uma wenza into engikwana ungabasola 100% kodwa wokwazi ngenza kuNkulunkulu khona ayikhulumayo nawe uma wenza futhi into enhle wena ungajabuli 100% kwase shiye space kuze umakhameni izongelela ungahlubuki nangempela omkhulu wasekuyala into thathe inhle ubekela baba wayidlela khona ngabe ethebeni wasebeka umkhuliji wayesebuyela ke ehashini omkhulu umethe esazogibela nje enjeyana umuntu yabheka waseyibona nje omkhulu ukuthi ithele ndoda ungakhali ngomphako wakho uzovija bazenzele ngomphako nanto ukuthi omkhulu agabasheke asithi nasho uzovio abantu betekalaza emzinothize bayampheka babambiza bejisashe yakamuzo bathi hayi sibona nje ugibele selambile bafana thathelele umgakazo liberamazi nafu ube usulambile nawe mba thathe ikbike endlini usibekela enzoza kwesibaya uyashunga ipoto uselekete kanti ushunga imbuzi phakathi bafana mnandi ukubhakendlini bayaphaka bathi baphaka imbuzi bathi yabonakela nake umphako wakho uzofaka esikhomeni lanake idle kuze ungalaphi bathi ukhona umuntu odlula lapha efuna amazi sathi nathi iciba ngena esibeni wangena esibeni sathi kunengane esewubhaqalala ungayinaki ukuphuza amanzi wena embizeni wasewakha amanzi waphuza wasewafaka eshumbini ubesephuma kuleli thiba ubombela ubonala usephuma nengane le ubhaqalala ebingasukumi ingahambi la ndoda wasehamba umkhulu ngerashi uma labayekade ukuthi bathi ke laba uthi mkhulu ekanjalo umuntu bathi uthi hey lo muntu uyobona umphako wami endleleni ngempela wagibela ashimkhulu wahamba uza vio kanti ubizwa umshayeli wey'nkabi bathi nayi indoda zakho ingafawa bambele iy'nkabi uyabona yashilaka indlela ngitshela ubaba uyofuna mina umephendule yashayela wesibaza iy'nkabi nangempela ubaba wasekhozoza wathi hawu baba ngiyasebenza lapha kodwa angaholi ngizohola kwaphela inyanga ishumi losheleni bese ngibuyakeza ekhaya uthi ubasi ufuna ukuxosha ekhaya buye uze ekhaya yebo Nazareth angazi bona 36 37 wayesafika uShabe ilanga emkhuphana sekuyilanga akuseyena umqalweni umkhulu uma efika uShabe efika emzini okwakhanye kuthiwa bethokhaya uzobona uNkulunkulu uma engena umkhulu uthi nangu lo muntu wabonisa umphako wami bahlala beyaxoxa nomkhulu usengene ngale letiye uyaphuza itiye uyilanga phela phuza le inkomishi uthele isithathu inkomishi uyayigoqoza uthi mkaphi phuza lapho natitiye kanti usiyamlokotha ilapho umkhulu athanda khona uShambe ngokuphelele eNazaretha ayise ufuna ukubhajetiswa le entombe uthi uShambe ungangeni lapha emanzini hambe ngisekhaya zokubhabhazisa nokhokhokazi bakho ekhaya basisuka ilanga entombe seliya emkhuphane ubafika emkhuphane ogogo bathatha bathulumbila basukutshana aphakathi benza amatrasi nyalinkosilanga laza amasi ey'nkomo zakithi hey kanti sekwakhiwa inzalo engamaNazaretha eyithi bakwethu inzalo kakhulu yonke ingamaNazaretha ezweni lakwaHlabisa azange ngiyibone indoda enenhlahla
njengomkhulu ngiyaqala futhi lokho akuyona kahle kahle uma sesicwaninga hayi ukuswazi othize ngoba le ndoda inamaxoxa aba-15 enzaweni yakhe eqala kubona yini na kwathi behamba umkhulu emhlabeni ma kuyobikwa enkosini lathi hayi omgabhe ningakhali thina umgabhe simthumile uyoshumayela ezulwini 1992 ngoba pheshana sembuyele emuva ngiyibalekela le ngiyibalekela le nkolo le ngithi le nkolo ngizofaka phela ekhadini manje ngigqokisa ngamadoda ayayiphephetheni ngumsweka umhlaba ngeke ngisovana kodwa ngoba indawo indawo ngiyasontweni ngangena ngomoro ngokumasheshe amaphela nkosazayona kodwa 1982 ushambe usiyangibuyisa la ephambili ngoba sengifundile kulama college engifunda kuona usangathi phambili 1982 ngagibela ngemoto esitweni wahlabisa imoto yangishaya ikhaba nengozi sukela ezala ngapho kobe sibhedlela kwahlabisa thina wahlabisa ngasoyeshowe engolozana ewe12 kanti ushambe ukhipha umoya obhedayo ufaka umoya omusha ngoba ngomnazaretha ngibhatala benkosi ushambe sengathi ezweni lakithi lakwahlabisa ongenza kumakhona okubi ushemba qede iyakhona semndenini ekamkhulu umgabhe behlaba inkomo embili ngevike ephelile sibonga ukuthi wasithola inkolo yomnazaretha washiya amaplazi kwaze kwakhe ezekwahlabisa sase sihamba sibabaningi ekangaka esithebeni kunomakoti abawu21 ngenxa yenkolo le kabhombela ayinezimkhulu ngibonga uNkulunkulu shambe ukukhumbule umndeni kababa lapha ekhaya uyahlupha mkhulu nezingane zethu ayifuna ukugalaza bethu ushimane nje ongabazi ubani lezi amantombazane bethu ushimane ngabantu bahle ebamasa kodwa awazi ukuphi sicela shembe uphithoza umakoti singashimizi obaba sahambe bengekho amakoti ekhaya kodwa umuzi ushelo bani umushe ekhaya engekho amakoti oshanelayo engekho indodana egane ngoba ihlale umfana noma yinini uma into ingaganiwe sibusima zinozi Nothando Mkuloli ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle wasebuhleni uMnazaretha Nkosi umsa umvangeli wakho lo ezweni lasemthambathini enhlala kahle Nkosi ngingumntwana omncane kakhulu ngiqala ngokuceba idimoni labaxoxa bezweni lakithi uma sebehamba bavele balandelane mhlambe ingakho umvangeli ohlongwane emthambathini ingakho ngilapha abantwana abayingcwele ngenxa yokuba ubona ngimncane kodwa akekho ongangaphambili ngoba obaba baphelile akabonkulunkulu amen bantwana saba nenhlanhla sayibona lensika yomlilo esitimeleni ezweni eCatholic ehlela ezweni lenkosi yakamlaba yayisiyadlula yezweni lakithi inkosini yakamdluli ethema ingena emzini wenkosi ezimpangeleni bangaba nenhlanhla yokubona ukuthi uNkulunkulu kodwa yafika ngena ngesango lamakhosi noma labantu alithema ingena base beyiphuza base bengatholi kodwa okwenzeka abakunothisa yayihamba nesihluku ekade ihamba naso
maqede yaphuma inkosi ngongamukeleki yayisidonsa enqayini inqayi indawo yamabutho inkosi yakithi la yenza khona izinto yayisiyanqamula yahamba njalo yashona ngale ko number 2 ezweni lakithi ngasedamini lakhona khona idamu yathi mayifika isibuthisa phakathi komuzi kaZulu yayisiyakhuleka mina esempama ngomzini kaZulu yathi baba mnomzana athi ngiyakhuleka kwakuyoshona ilanga yathi ngiyakhuleka noma ungangilalisa ezindlini ezikomo zamajoka akho wayesephethe uzulubani okhulekayo waphuma umfana wathi hayi babuye sabeka lo muntu wathi angasabeka kanjani wesephuma uzulu esethinto kwakhe okumenza ukuthi abe indoda uthi mayesephuma uzulubani ngwele uthi inkosi yamakhosi mayesephuma esethe inkosi yamakhosi uthi Zulu ngicela unikeze abantwana bakho ukuze ngithandaze nabo ngokumakhoda kangeni la ngangakashoni uthi mayesengena ngaphakathi usehlelo somthandazo ukulala uthi lala nathi namhlanje na uthi bantwana bengcole kwenze lesimangaliso ababekhona ngaso sikhathi bathi wahayiza abantu kwabhonga amadimoni kwangaze ukuthi thandaza kulo kwalomuntu wantwana bengcole uma sengaphakathi emzini kaZulu siyahlala uthi amakhosi akulelizwe angalile uthi ngizoshiya abantwana abangilandelayo ngizowashiya esiqinini somfula singabe ekhwela abantwana bengcole nasemkambathini uma besehlala emzini kaZulu sebatholile usedini usebeka inkosikazi yalapha ekhaya engumandlovu seyiqamba igama uthi wena nkosikazi uthi yoba umathalente ngoba uyoba namathalente amaningi kulelizwe semkambathini akayoba khona umshumayeli akayoba khona umvangeli akayoba khona umfundisi uma ubona sekukhona kwenze ngo1978 yangenezulu lapho uNkulunkulu amen bantu abahlema esekhupha osezulwini esephuma esevalelisa eyothime phezulu lentaba emkhambathi wayesephakamisa mbulela wayesehlabisa sesithupha esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya intombi ezazimphelekezela wayesekhuphuka naye bangani bahle zathi befika phezulu wayesephenduka ebheke ezansi wathi ngabe kwenze njani walendaba ngabe idla abantu na kwangaze ukwenze njani uthi wakathizi kwalembile intathu kwabuya amadoda edolobheni kanti nozungu lendoda kubo bangithi bayamazi umshumela dedwa zijabo uNkulunkulu amen basebefike ikhama lendoda beyibulala eweni eseshila ugombela wahlukana uzwangithi ngaleyo langa kodwa izama zahlathi seshila uma sehamba ugombela enqamulo ufika abafana beyishumi ngale kwento abamkhambathe amaqondo ufika ukuthi bantwana zangempaphathini uphawu lasezulwini bayeze wafuna ngathi kuyadlalwa base bebhabhajadiswa bathe bebhabhajadiswa abantwana bayingcwele wesebabukela ehlweni wathi osala bemunye nempela sesikhula tube khona umphathe endeni obekuthiwa umkhize uyena wasale bhabhajadiswa ugombela uNkulunkulu amen uma seseyideni kubukela isikhathi kwaku1927 ngo-April uthi befika kuwakunikwenza inkosi madokodo eMaritzburg sebeyafika bamlandela omkhokheli uyabuza uthi obani eti ngikhuluma ngaye endleleni bathe sokufika lentetshana isisithethisa wathi uswafese bajahajaha wathi ngabokhuluma ngoNkulunkulu wathi wemathalente wathi nezwalo emfuleni umlilo bathi baba sezikhwela sasithi inyoni bathi ngiyona inyoni leyo kwakuyimina ngithi sibanisana inkonzo ngoba ikhathi basazingekho kwakusontwa nje ubhekele makumnandi kumnandi uthi nezwana esiqingini bathi sezikhwela wathi lelo khona wangena kwangemina kwangeyona inyoni kwakuyimina ngithi hlala iphumana emfuleni kuthiwa lapho kwamuke ibhayile ntombi yaseyisini lapho sebehlukana nabo uNkulunkulu amen Nkosi usiza amen. Siyabonga ukufakaza okumnandi esithiwa bavangeli inkosi ziba ku6.